Lumbajang constituency nilalungalong sorkar pen thangnat kaching tura sai tak kipipon peajok rongpho arong aratom kachesong asai kide. Karbi Anglong kengkeng ajo kaceleng abasar lopen akasi ganggalong kuti hiniamoy araki armu kenabdunlong. Khatkatia long gari kaching koi pen inut apran kedang. Kardom Pini karbi prime tama birta long peneli sami irani timungpi nomna joikha birta ang ton pen. Lumbajang constituency ka parlo nilalung hawar rong phora chingrum pet pen sar the phangchu arong along thang thang ni phai trok siarni kaching thra mo kawe putha kachesong asa kedeng. Ningkan pokep so se rong kachokim. Rong pho arong araratum ningduk chepaklangsi no road no vote no battalion no vote no MA school no vote no medical sub center pen no ringwell no vote puas sekete ang tong kachipi pen kachesong padpo. Lumbajong yutti matum penta chirak chito dunsi nilalung ahawar along non kachari bom a sorkaratum rong pho arong ararafan kira pajir reknang chipusi ke hang padu labang so kachesong along rong pho arong asar lake sar the phangcho kangbura terang mojen naidung lapen khejur bonatum chitodun kedam tang election apora hota me candidates atama phan pahaidun bomlo election camping a hot towar nang slam people ringwear ta nang pipo lapen akapre kaching thura sonta ki pichi apha lamkhe chechakeka sitami non purani anta RJ anta theklong lelang pota rat atum pen pachinipo non MAC election aprang jongsi nanglang thekthei pulote vote ke la rong phwarata pi thekthei pota rong asar lapen mekaratum pen ningjerinti la candidate aprang ke dam tang abarim candidate tum non nang ke lepo ning kan pho election nang ke chok lo non wang thui le tu hala tu ma phan ni tum pa wang te the pusi nili hin pen ni yi dalo la pen ni tum ana ning kan le tu lang nang che chak lam pen isi lam don pu nang che paklang set nang tung ku pipi nai lam don no pata lam da itum chipudun tuara lam da chipudun kisok lang che chelang he ba sub center de pudun kiuna lang he de pudun Bon sita la sa alam don pu an sinangkar yu ketok asa alam don na puta nang pipe to war da we kiju na lang da ringwel ta we kiso ko chalang dim sub center puta we lang lo ka changli uwe ki mi pham pa changli pu la sa ama sa ta nam puta la inuwet sa inuwet master inuwet ga ni ko asi class kripo alang ka training chi tamai akola inuwet sa long si pine NRC da ho pine ne bialo dho po kwasi la sasata dak sumar phane thaunun po lasi non ba ke tum ke mathalo ni tum ro sor ba ke jate council pen nang lai pote no mat lo than bang phan non ba hini bak bang thabak nang to thon dak pat do veri phan lang pen non to ata nang lena pok la lam don mutai pen ben ki yuna lang we tai tum lang po no ma ke la so alam don nang si chak chor ba ke tum the pipe la non election of frangosi nang ke wang pen la sara bustu pini pen pangcheng nang ho punai chak da pen claim bomb hala phasi ni tunga bhut pipa hai ji la si nili pan nilam theve pan si nili kang ton nili tong yutti mai hin pen la pusona sai ku pipo si deng kona ko ma ke nang litum charju sila duk ta hai mine te bon sta me nilitum lumma jong arada phan isip kama thapon pen nila lunga habar non puani anta kijuna la ave kachali hem ave lapen de towar kachali nga phana ave lapen de ason ka freka ching thora ba sai piniani non puani anta kilong non dadak apithak ni tum ning duk pi nangli tum jong haji pin dak ta me nangli tum development non konsel kachari bam la ke karbiang long ke development a government mati India angkang pi masih development a government bus na tum ani wang ta mai meeting long na tum chipin dak bom bon sta me piniani na dak
lumba jong habar phang kopi basai pinani nang letum nakilan na pangkre velo kopi bosin nang letum pinani nitum dak lumba jong habar mate nilalung habar phang kacing thura basa nang pipon pedat ladak adong ada tu nitum phang munit munur punang tum nang cini ni dat na ladak tu munit dodok punang tum nang pangkek hadat la pinani ata konsil kacari pinani ningkan trok sikapar data piantap pinani ladak lumba jong along কষ্ট হৈছে বেমাৰ আজাৰ হ'লে পটককৈ নিব নোৱাৰে হস্পিটেলত মানে ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে ৰাস্তা লাগে ৰাস্তা দিম আপোনাৰ ঘৰ লাগে ঘৰ দিম বুলি কয় আজিলৈ হোৱা নাই কিমান বছৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমাক ৰাস্তা লাগে ৰাস্তা নহ'লে আমি প্ৰতিবাদ হৈয়ে থাকিব আমাৰ প্ৰতিবাদ সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ মানে আৰু ইয়াত আমাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহে ছাৰবিলাকে ক'ব ৰাস্তা লাগে আপোনালোকক কি লাগে দি আছে ইয়াত পলিং চেণ্টাৰ আছে ইয়াতে হয় কিমান গাঁৱৰ মানে পলিং চেণ্টাৰ হয় পলিং চেণ্টাৰটো বহুত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে ৰাস্তা বনাব লাগে বহুত ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে পলিং চেণ্টাৰ আমাৰ ছাৰবিলাকে আহে কেম্পিং কৰে নিজে দেখা পায় ৰাস্তাবিলাক বেয়া হৈ আছে বনাব লাগে সি বনাম বুলি কয় ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পাছত পাহৰি যায় সেইকাৰণে আমি এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাইছে প্ৰতিবাদ হৈ থাকিব আমাৰ বস্তু নোপোৱালৈ lumajong habar atokan noke non ke kacing thunang po non kacing thur the apot ke nitum ke laso pini pen ke kacesong pang chengsi lumajong arong laso mi bange chutaran nomji lasi nani tum non apor ke dohut joselang tum krem clay pote non 2022 MEC election bangke chelang joga party dame lasi nililam thera pan মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আপুনি যাতে আমাৰ ভইচ যাতে আমাৰ আজি আপোনাক আমি এই থ্ৰু মিডিয়া দি মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে আপুনি এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ Karbi Anglong Dilai Manja Bokolia Dok Moka Pen Ajoka Celenga Basafan Doboka Pulisatung Akasi Gangalong Kiri Ardung Dunsi Kutihiniamui Araki Ahormu Yaba Nebdur Manipur Pen Wahatu Daka Celeng AR-20 6300 Apas Arlopen Araki Ahormu Pen Alimuddin Lapen Jibon Mithai Banghinia Phan Pulisatum Nepsi Aridengalong Jepondong Araki Ahormu Kezor Kang Huatum Lake Akere Khatkati Bukajan Manja Bokolia Lapen Dok Muka Jokwan Pen Nang Paparlong Bonta Akasi Gangalong ke Doboka Police Ariden Chingnang Nang Koklo Saropothar MSC constituency angkang Waisong polling station along Pini Arnikang Sampor Pai ke Thomra Atetima Por Malompen BJP Saropothar Mandal Committee Tompen Pater Piponsi Tor program Amai Kapetopona Berta Perangke Bisnu Lektepen Berta Nangpale Lokiram Rongpi Pen Kachipahin Bupon Amai along Mai ke Paglam The Klar Dak Pen Hunaram Singnar Pensi Pachini Bon Maya Long Alhisar Poman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Jagat Singh Ingti Chopal Hiaman Pen KADC BJP Klembang Robi Rongpi Balepothar Lems Chairman Kisan Be VDC Chairman Riso Singnar Abarim VDC Chairman Kiram Be Kisan Morcha Meipu Samson Timong Lapen Sadhana Rongpi Pen Chenglok Penang Ankiti Kidingatum Chetong Dunsi Maya Long RDP Duo Maya Long Kiwangji MSC Kilika Hot Madule BJP Asong Pen tiket Chewa Texita Labang So Abang Pubang Pia Panle Bahai Dunwe Klonang Pu Aluhia Tompen Lam Thijai Saropothar MSC constituency angkang Kidam Tang Congress Kacharia Hot Thang Kaching Turang Tek Longle Sita non Ningkan Pu Angbong Pusita Pina An Kaching Turang Tek Long Lo Pen Chenglok Pina An Kaching Turang Sayamo Kideng Ponalam Karbi Anglong Autonomous Council Jagat Singh Ingti Pen Maya Long Lam The Kejai Pado
Laso amaya long Congress asong along kajrado na to metang asong pen COC BJP asong along PCC mepu sikam kiling lapen binda kiling atong pen Japon linsi bang pre toksi atom kaching bedu na tumaphan Caribbean long autonomous council EM lapen sarupotan mandar BJP atong pen BJP asong along dengpon lang hina long thang ni pa inkora pho ani pen kang ni ji boro akhe chingruma mai pi aphan non he jong nu jok somsi parja pontang lo lang hina long thang ni pa inkora pho ani pen ni pa inkora troxia ni an boro akhe chingruma mai pi kapado ji aphan Caribbean long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ari sangha tum ari deng pen nu jok somsi parja pontang lo Nujoka parja palong pacetongsi boro au por jangatum ke kam kilunta paklangpon. Nujoka parja palong iematu MLA lapen boro pinang anasong cetongdon. এনুৱেল কনফাৰেন্স ইয়াত হ'ব অহা 25 পৰা আৰম্ভ হ'ব নেকি 25 26 27 আৰু ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব সেই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আজি লাই খুঁটা আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ মনোৰঞ্জন বসুমতাৰী সভাপতি ইউনাইটেড বডোজ অৰ্গেনাইজেশ্যন সভাপতি তেখেতৰ ইয়াত আহিছে আমি একেলগে লৈ ইয়াত লোকেল MEC আৰু লোকেল MLA আমি একেলগে আহি ইয়াতে এই লাই খুঁটা কামটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত পেণ্ডেল চেণ্ডেল যিকোনো কাৰ্যসূচীবিলাক আছে যিমান কাম আছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজক সহায়িতা কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ লাংহিনৰ বাহিৰে কাৰ্বি আংলঙৰ দল সংগঠনত সকলো ৰাইজে যাতে সেই কনফাৰেন্সটো যাতে সুফল হয় তাৰ কাৰণে সহায়িতা কৰিবৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা মই আহ্বান কৰিছোঁ এই সমিতিৰ আত্মসংখ্যক যে অধিৱেশন এই লাংহিনত হ'ব আজি লাই খুঁটা স্থাপনৰ কাৰ্যসূচী মাননীয় কাৰ্বি আংলং জিলা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰংহাং দেৱে অনুষ্ঠিত কৰি থৈ গ'ল আমি ইউনাইটেড বডো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ 25, 26 আৰু 27 এই তিনিটা দিনত যিহেতু আমাৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কেইদিন জাতি ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো দল সংগঠনে যাতে আমাৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ যেহেতু আমাৰ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত প্ৰায় 4000 প্ৰতিনিধি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াত আহিব ইয়াৰ বাদেও আমাৰ অসমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নাগালেণ্ড মেঘালয় আৰু অৰুণাচল আৰু ৱেষ্ট বেংগল এই ৰাজ্যসমূহৰ পৰাও প্ৰতিনিধি আমাৰ থাকিব ইয়াৰ বাদেও অসমৰ ওচৰতে লাগি থকা দেশ নেপাল আৰু বাংলাদেশ এই দুইটাৰ পৰাই বড়োমূলীয় আমাৰ প্ৰতিনিধি এই সভাত উপস্থিত থাকিব এহে সমূহ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ যি কাৰ্যসূচী এই তিনিটা দিনত যাতে সকলোৱে উপস্থিত থাকে Bukasan subdivision ke parlo khotkotia long ihu magari kaching ko ajok inuta bangpu atithe avedet lupusi kat news along biortanang pale Nonakai towar thim tap along gari kaching ko pen monit apran kidam nang alam ke lamso ativi mantang long Bukazang subdivision ke parlo khatkotia long penigula ghat pen ihu ita kiroya gari lakha AS05B 4184407 towar arrived hing pia phan kapatong dirajok bablu pe inot abangpo atithe abedat long khoni ki po bablu ari sang ho bang hinia phanta Dipu Medical College and Hospital along amen thabdam nang koklo Nan malam soporapan birta amo ington iksinal. Get your dream car and your vehicle service easily.
Maruti Suzuki Servicing Center, authorized by Maruti Suzuki Servicing Center near Birla Market, Difu Manja Road, Karbi Anglong. Facilities available: car wash, highly trained technicians, modern and updated tools and equipments, spacious workshop area. All kind of sales and spare parts are also available here. For more details, contact 700-2080-993, 7635-868684. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihin amopi puthot birta long wangthulo. So teng dhenta constituency kaparlo sam bhiti terang arong along hierarchic lo ahir kang tang rakajok penang anahem kanna hokdon. Kedam tang ni phai pho arni kang sam por phai kitama por malom arbe kijang lapen hierarchic lo mukithe uwajok Bikram Singh terang ahem aphelang do anta hierarchic lo pi protpot terajok penang an kisung angbong pensi donang lo. Sarupothar MSC constituency angkang sawat terang arong amikar Gobind terang aphan Ratsai Klembang Robi rong pipen kirap kapajir dama birta perangke Bisnu lekte pen birta nang pale Kedam tang ni phai pho anikang sang por phai pho troka por malom Sarupothar MSC constituency angkang sawat terang arong amikar Gobind terang ahem kopi koson pen ni hem me ki chupi de pen kisung ki poderato manghi prong asosi ndole Ratsai Klembang Robi rong pi la so birta longsi pini Gobind terang ahem humri dampen kera pajirda Alang likira kapajirda mahut Sarupothar Mandar BJP mepu lokhiram rong pita chitongdon Pinya birta bangila po ang si Kangton Iklo, dumithak me kurwang thu.